Soweto ni ntore nini kuma ntere chia marimanti rero meri ni anto bate guchumba ara baba inge batiumbikia kinya kuona irio byake ukana kinya kukinyaniria mabataro ja ana bao kumania na wagi bwabisi ana baba inge ne bethretwe bakiremwa gwita cukuru nto bura botumaga baba inge bao kwaga wirigiro na bo ana bare kwewa to ana bare anini na kinya kugurwa batekinyetie miaka kirendiunga ya mwanya onto ne gukumubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ni aritete mukana kiri antu arume bara benyangagia ana jababa kiwendo wa kibera ntuku chao cha ukirimana na watho ni intare sire tie bagasi ama Soweto no to Soweto yero bino thina cio nditoraga ginwa thina cia Soweto akuone mujumbe mwa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu akiaria kirendiunga ciake nturania Soweto thokoni marimanti nturera jirikanaga baingi baona antu batebumbagira kiri muturire wao amwe na kuiga bena ana cukuru mwankiro kegwa na babatiumbaga kuthoma nontu bakwagia bisi Susan imthera ruta mwa Ekuru uyu kwa rito cia Gatonde uratwere cibitari nontu bakwagia mbeca kumembe mbayo cia Gatonde nene chef ndio nkamurira mwangara Yesu akamwita mbere yake butigwa boke mwendereithia lakini Gatonde mwankare gatweka stable mubanga bange Gatonde nkomurira mbia cia NHF kumemde kibanda yake kiyo kiegwe ndi bambe murembia cia mwaka gunde ruto kurie tuthiete ogutibu Susan akithire tayari kuri antu bare ya munyaka gutumira ana banture no na inuntu batiko ebombera mtota kweyombera ate antu abu tutwana bakathia bagachema bakathi kuandika kuredia bakathi kuandika guchukana bakathi kuandika kuwata twana bakathi kinya gutumira na njeriri ngezo takwenda kugeria ati ana batheli ivo akabao tisa sawa araugite gwirira karuta kwanjiria muthenya gwe mthi gukandakana na mtugo thena mutuo utumira ana baba buthuku pokegwa kwe mtugo chiema kana kama mtu akenyangia kiwendo akenyangia rato to child labor kukayo kaya kathi utumira wirani ciake ngogatinda muro liko mutaira roje kwa kathia kumurindira ngucho kwa kathia kinya kumwenderia bangi hore kwake kama ntampata sawa sawa na ndabwera we na kana Gatonde thaino icho wera ndite kuruta kuma thaire kwe no chunti murekera kinyogo no Soweto mboko mbegwa oyunti murekera kinyogo gwa nweto ti sawa ikagitani wa kwatheretie amwe na kuwata njara gatigira nture no ni gukira kimaendeleo anti wirire aga na machingo mathagi na oinore kwe kama mtu aragete kwe na muromi kwenda kakwe wa bwega mami mbioni ere ona gino machingo matha no re kwe wana baba wetu maraya gino maraya no re kwe wana bara marebi gino marebi no re kwe to batedia muntu onoka abanga wera kwenda kuruta kathinge ndia kanyamu ga kwanda ngo ciakwa nkamuteithia kathi kuruta wira ciake wanka Soweto garuta kumanturania Soweto thokoni marimanti nkiripotera Uru TV Bicho wa Paul Ogwa Kabithe.